jerawatan berarti kita apa? Ya kan? Tapi apa? Iya kan? Iya. Abang Zidan, Abang Zidan. Rekomendasi lagu India dong guys. Biasalah. Iya, puber. Gue lagi puber banget guys, nggak tahu kenapa. Banyak pengen ini, tuh nggak? Alah, di kampung aja di sini obat jerawat tuh nikah. Di Luana. Rekomendasi lagu India sedih yang tak minat lagu India. Lut Gaye, oh burung India. Sekarang udah sering. Jangan dekat-dekat, terlalu manis. Udah, mundur. Aku mundur. Mundur mulu, maju dong, ntar disalipnya. Abang apa neng ya? Rambutnya lucu. Sini juga kawan. Itu terus lagunya. Biarin lagu aku Ни одна на свете кошка не коснется молочка, если прежде не умыта аккуратно мордочка. Мама учат мыть копытца непослушных. Утром дети умываются, солнце летит.
улыбается. Yoi. Ваша мама пришла, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Ути моя деточка. Ути моя розочка. Ох, и худая моя лапочка. Мы едем вместе покушать молочка. Мы едем покушать молочка. Привет, мы к тебе за молочком. Gila banget lu nggak nonton ginian. Hehe. Надо веточку кормить, надо веточку кормить, надо веточку кормить. У меня дитё не кормлено. Ух, и накормлю сейчас деточку. Bak nih anak. Ни одна на свете кошка не коснется молочка. Main habis. Это что? Я уже не мама? О, а наряды-то мои! Наряды мои! Забыли! Так. Так, И так, куда так. тут мультики? Cikgu Malaysia. Hampir semua loh dulu tuh aku nonton itu. Kok aku nonton ini banyak yang nonton gitu kan? Ini lucu juga.